some years back, I was reading the Bible. Ket meditate na-encounter ko that the word nga consider. So, kung naktibagik, parang malagip ko nga I have encountered this word several times in the scripture. So, I was intrigued, and so I researched on the meaning of the word consider and tried to look for all the verses in the Bible that has the word consider. This is what I have studied. The word consider in the dictionary, it means to note carefully. To note carefully. So, i-consider mo ngamin deto, kunada, kasla kumano, the decision-making aramidal, before nga jump in ka kadayjay, ada several things nga i-consider mo. So, di nga i-consider mo vital factors. You cannot ignore it. You cannot just set it aside. You cannot take it for granted or take it lightly. So make sure that when you jump into that conclusion or make that judgment, nga in-consider mo dayjay and you are ready to make that decision in front of you. So that is the meaning of the word consider. It means to note carefully. It means to concentrate upon. So to concentrate upon, consider, kahit na nga sa when, mabaling nga adda digiti issues or concerns iti life mo, but God is calling you to consider something that has of a greater importance than what you are concerned about. You are concerned about these things. What shall we eat? What shall we drink? What about our future? But God says, I want you to consider this. This is more important. Okay? And to think about it. Panunutin. So every day, there are a lot of things that go through the mind. And your direction in life, your mood of the day, the things that you are going to do all depend on the set of mind, the set of thinking you have. So it is very important that we set our mind on things that we ought to be considering tapno digito iti agbalin nga priorities iti panagbiag tayo. Okay? It means to meditate upon. The word meditate means to reflect. It means to see your situation in the light of the scripture. No, dahil iti ko na ti Biblia, ag-reflect ka. Okay? Kat ko nam iti bagim, how far am I or how close am I kadeti nga imbaga iti Apo. Kasi deti ti consider ko eh. Di ba? So, no kuma agpadakder ka ti balay kat digijay detalye na kakabsat kat adut ti every time ti karpintero no engineer kat adut i-consider na. Kas lang kumanok patakder kat balay kayat mo 5 story. Pero i-consider mo jay soil. Isong ada jay ko natin nga soil testing. Will the soil be able to bear that huge building you are intending to build? Because if not, then you better adjust the building ka DJ soil. So, ada i-consider mo. So, deti Bible, isot ikan consider tayo, kat anyaman nga galaw iti biyag tayo, deti iti pangibasaran tayo. That is the meaning of the word consider. So, I hope I was able to give you an exhaustive, clear meaning of the word consider. Now, let's move. Okay, DJ kakabsat. Katanyon. Let's move to the points. Let me give to you the 6 vital things the Bible tells us to consider. Inem nga banag nga kayat iti apo nga i-consider tayo iti panagbiag tayo. Okay? 6 vital things the Bible tells us to consider. So let us begin with Proverbs chapter 6 verse number 6. Proverbs chapter 6 verse number 6. Okay? Proverbs chapter 6, verse 6. The Bible says, go to the ant, thou is laggard. Look at the next word. Consider her ways and be wise. So, ti Apo, kunana, i-consider mo detoy mindset iti kuton. I-consider mo dayjay biyag na. Di ba? Ikuton kat nagbasit eh. It's a very little creature. Yet God magnified its wisdom. It is a very small creature with a huge wisdom. And I believe that today,
adupelat atiwan takuton nga tao today. Okay? No kitan tayo kakabsat, ti biyag tayo ken dagiti biyag ti tao adupela nga amang ti atiwan takuton. What do you mean, pastor? No kwagabsat, no weight, ken size, maabak di kuton. Ngam no wisdom di pagsasaritaan, at adu nga amang iti atiwan takuton nga tao. Kasi makita yung kakabsat, the word wise ket manakem. Amuna iti rebeng nga aramidon na. That is the word wise. People today do not consider. Basta no anyat nariknanan, impulse buying nga makuna. Okay? Impulse buying. No anyat mayat jiriknana, banat lata, han agi kon consider, han pampanunutan no, is this wise? Okay ba to? Anat ti advantage na, anat disadvantage na. Ket no ma-realize na nga han nga nasayaat, uri kumakayat jiriknana, adakin naman nakim na nga mang parbeng, makontrol na di sarili na that I better not. Okay? So, makita yung kakabsat, nga uri nagbasit ako to, adupe lang ti atiwan na nga tao, no kinamanakem ti panagbiag ti pagsasaritaan. So, what wisdom is the Lord trying to teach us from the ant? Nga kunana, go to the ant, thou is laggard, consider her ways, and be wise. So no kano imutagtakam DJ dalan iti kuton agbaling kanto nga masirib. What is that? Which having no guide. Kita nyo awan iti mangidaulo. You know why people need a leader? Because people are unruly. People tend to do what they want to do. And people tend to go astray. So that is why there is a need for a leader to set the rule, to lead people, to rally people, to influence people into a desired result. But the ant has no guide, kunana, or overseer, awan ti mangkit kita, or ruler, mangibagbaga di rebeng aramidon na, ngem amunat aramidon na, day jay ti manakam nga tao. Isut i-consider tayo. Kat ano dahi ti aramidon na, provideth her meat in the summer, amunat agsalukag, and gathereth her food in the harvest. Kung na ti Ilocano, saganaen na ti kanen na ti kalgaw. Ma-anticipate na iti kalgaw. Agurnong iti taraon na iti panagani. So ma-anticipate na di future, kat makita na di opportunity iti present. So he takes advantage of the present opportunity to prepare for a coming crisis of the future. So what do we learn? Nga i-consider tayo iti panagbiag tayo. Deti kakabsat, number 1, consider about being proactive. Consider about being proactive. Now, this applies to many areas of life. For example, if you're a parent, you are considering the future of your children. So you take advantage of the present opportunity. Amen. Okay? If you are a student, you are considering your future. Anyan to, dagiti mapasamak ti masangwanan. Ag-asawa akto, no palubos ti apo. Ag-pamilya akto, no ipalubos ti apo. So you discern and take advantage of the opportunities of the present. Adda iti gundaway kong agbasa, adamang pabasa kanyak, at mabaling ko nga pag-sidelinean, tapno makapagbasa at nasayaat. So I'm considering the need of the future, and I will take advantage of the opportunities of the present. Dito church tayo. Do api nga kasjay ti kadakkel jay building kakabsat. That building can actually accommodate about 250 to 300 people on a normal capacity. No squeeze mo, which is Pilipinas, Sardinas, umabot kakabsat ti 350. Pero pastor, why did we build that huge building? Api nga naggastos tayo nga miti nagdakkel kat nagdakkel a kapilya. Well, we have a patriarch with a proactive mindset. Amen. And we support that. Now, as of the moment, the church in Claveria is averaging 60. But looking at its potential, syempre, deha nga jay tao nga jay makita tayo nga pa nag-work ti grace ti Apo. Amen. The opportunity of reaching out to the community, which is sentrong-sentro, kat adu ti tao ti Claveria, Sanchez is being reached out,
and the nearby towns and villages and communities, why would you not build a building that prepares for a future growth? So wakas jay kadakkel na kakabsat because it is just being proactive. So nga, I don't know how you will apply this in your life. Nga mag-reflect kayo kakabsat. Personally, i-apply yot bagbagiyo. Anyada dagiti kasla kayat ti apo nga maaramid iti biyag ko ti masangwanan. It may not be a crisis. It may be some bigger things in the future nga itatta at the prerequisite nga aramidem. For example, no kung magbasbasa ka ti college, amo ma-take up the day certain subject the second year if you have not taken the prerequisite that must be taken when you are in the first year level. Narigat ka nga ag-jump ka day. At dadigidi kas day, kala ko mano English 2, English 3 because that's a higher level. So if you miss the basics in the English 1, definitely you won't be able to understand the English 2, the next level. So God is saying, I will take you to a higher level. I will take you to a next level of your faith, next level of your Christian life. So you must take advantage of the opportunities of the present. Tapnon ready kanto ka DJ next level. And I would tell you, digito'y preachings tayo, digito'y services tayo, digito'y lessons tayo, waiti apo nga pa prepare amin digiti biyag tayo, kadigiti umay. Because our God is proactive. Oh, digiti lessons niti about trials. Baka maya-maya may trial ka. So pini-prepare na ka na ni Apo Diyos. Oh, digiti lessons tayo ti giving. Kat baka maya-maya i-prosper na ka ngamin. Kat baka no hamo mga gandigiti nga lesson, makalipat ka, baling ka nga selfish. Agbaling ka nga self-centered. So i-prepare na ka ti Apo. Our God is a proactive God. So dapat datayo mo't nga anak na maala tayo dayjay nga karakter ni Apo Diyos. Kan maala tayo, deti bagbagati Bible nga being proactive. One of our problems is procrastination and laziness. Procrastination and laziness. There are, no nagtipon deta kakabsat, sulit kan panagitan tantan, awang pulos mapasamak ti biyag mo. Diba? So, deti procrastination kakabsat, itantan na DJ dapat nga aramiden na. The meaning of procrastination is the act of willfully delaying. Not all delays are bad because God's delays sometimes. God delays sometimes. But God's delays are not denials. But in the practical, real sense of life, adada digitay banag tibiyag that delaying is tragic. Dede panangi delayim kat mangted iti trahedya. Okay? For example, when a person is symptomatic in COVID-19, you cannot delay the needs. Nakasapulan nga maitid king kwa nga medical treatment or attention. For example, you cannot delay oxygen. Once nga hamo na arayat day tao nga kasapulan ti oxygen, every moment counts. He cannot make it. Okay? For example, no kuna di doktor kat na-assess na kat kuna na critical deti nga condition, he needs oxygen. Kat kunam, awan, tunubigatan kunam. Hamo mabaling ay pabigat di jay because it's urgent. It's an emergency. The people need it. But when you procrastinate, there are things in life nga no itantantan mo kakabsat, agbalinto nga tragedy king ka. Uno, agbalinto nga regret, pagbabawyam to. Kasi in delay me, intantan mo, imbaga ti apo king kan, nangag mo di message, nakisauti apo king ka, ngam in delay. Agat ko na, next year to, uno tuno kwa kala di tao nga, at dati conviction nang ag-serve kini apo, katagbasbasa, kat ko na nagat, tumaka-grade warak apo, ag-serve akin ka, in delay na. Di ko naka-grade war, kasarita ti apo, tuno ko pa apo kat ni, anat serbi na nga nag-grade warak ti college, sa katagubra akmot lang nga. Tuno ada ubrak, ada pag-ubrak, isog serbi akin ka Lord. O, di ada pag-ubra na inikan ni apo. Nga ko na nagat ko na ti apo, ada pag-ubra mo, nagserbi ka kanya ako. Kwa apo ag, pamilya akpay kat ni, ada pag-ubra ako, nag-asawa ako. O, tuno ada asawak, ag-serbi akin ka. Nag-asawa, ada dala nga rod. At nabuntis nga sigod ni bagat nan, hindi kwan aganagat, agtagibe, agat ag-serbi ka kanya, kung na ti apo kat, tunog retire akong apo ko nana. O hindi ko naka-retire rin kakabsat, agat awamot pigsana nga ag-serbi iti apon.
Alam ko ibaga nga amin nga nag-retire ket awan pigsana ya. Ito tayo lata digiti remaining years ken remaining strength tayo agserbi ti Apo. But my point is, no adday imbaga ti Apo king God, never delay it. Amen. Let us be proactive. Panunutom dayjay nga banag. Now, it is the act of willfully delaying the doing of something that should, the word should is a must. Ano mabaling kakabsat nga iset aside mo dijay because the command is coming from God. The future is, anakit ko sa wanan, dete ko natin, the term tayo ti English ka, dete, umay, ureham mo kumakayat kat umay ko na tayo. The term tayo ti English dayjay. Tulungan dakma ada di sirok na dilak naman ko maigwa. Impending. Oo. It is impending. Urayham mo kaya talaga nga umay. Oo. Iso nga dapat ka talaga nga sa ganaam di kita nga banag. Okay? I read a quote and it says, those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. Right. Digidjay nasadot, nasulit. Api nga nasadot, there are reasons to api nga nasadot iti may isang nga tao. Kasi damot pigsana nga agubra, damot skill na nga mabalin na nga ayubra, ngam api nga nasadot. Well, it may be character or it may be playful. At dati sa bali kakabsat nga turturong ti pampanunot, han na makita kakabsat DJ dapat nga pagseryosoan na. Kumbaga kat serious ngam sa bali pagseryosoan na. Mas lang ko madigiti ubing itata. Kat imbes nga agbasa kat seryoso mo ti ML, computer mo. Takasiryoso, pero may nga talagang agmalmalom yan ta computeran, agem ML, mano nga gastos. Agasam di jay time nga ini-spend na, resources, kan di jay nasayang nga gundaway na kakabsat, kat no kuma nagseryoso iti dapat nga nagseryosoan na, ti pinagbasa na, okay? Dete panagadal na, wenno pa nagsurusuro na kadigiti importante nga skill. Di kad nakaragragsak nga umuli iti next stage ti panagbiag na ata equipe. Amo na Pero wala hindi proactive. To be proactive means acting in anticipation of future needs or problems. Okay? Future needs or problems. So, daytoy kakabsat, hante agpapada iti sitwasyon iti panagbiag, na duma-duma dagiti kwa tayo, dagiti pasamak tayo, kung dagiti dumteng iti masakbayan, but this is a very important principle to consider. I believe even as I share this with you, humanly speaking, human pala nga, on the human side, amok nga kunam, gusto neta kunam pastor. How much more numangagam nga ti Apo iti mismo nga nangisuro kada tayo nga anak na nagbalin tayo nga proactive. Dati pagsasautay diti Pilipinas nga kuna tayo, advance mag-isip. Advance mag-isip. Ti Ilocano, nasa lukag. Oo. Ano ti pagsasaon ma? Nasa lukag, tupay ket maaros kunadan sa? Agsalukag pay tatao ket maaros, di adaddan to lang ta dipulos nga nagpampanunutan kakabsat ka nagsalukag. So, being proactive involves prayer, planning, and working. Well, do not take this too seriously. Ngam ti kayat na nga sawan kakabsat, seriously, kunam iti bagim, Apo, thank you, deti nga pamalagip. Amok nga, dakayat mo nga ipaspasim mo daag kanyak, kadeti nga message ni Pastor Ita. Mabalin nga dati dumteng nga krisis ti future, when no, mabalin nga ti biag ko ket isaad mo iti next level iti pamati, mabalin nga kayat nak nga usaren iti masangwanan, iso nga dapat ita, digiti opportunities nga inted mo nga makasursuro at, makaadalak, ma-equipak iti sasaom, Apo agbasa ak ti Biblia, agdingeg ak ti sasaom, tapnon kadigidjay kayat munto nga panangaramat kanyak ti masangwanan nga aldaw, ket Apo mausar nakto nga epektibo. Kasi datayo amin ket ti golde nga Christians ket saan laeng nga detay agsolba ti problema no di ket agserbi ti Apo. Di ngamen, di kad kayat nga maaramat ti Apo ti biagyo ti future. Kayat di kad nga ditakay latang sa agtugtugaw nga agdingding ti sasao ti Apo. Di mo kadi kayat nga ti masangwanan, mausar na ka nga agpreach, mausar na ka nga agdisciple,
Mausar na kamot nga, agisuron tumot ti music. Ala nga sikat ti agsurusuro, sikan tumot ti agisuro ti music. Diba? So, dapat itatakakabsat ko ng apo, isagana at day kayat mo nga panangusar ti biyag ko, i-prepare ko ti bagik, I will sharpen my skills, I will deepen my spirituality, tapnon to no usaron nak apo, effective ti biyag ko. Equipak apo. Day ti dapat makita tayo nga application, kadeti practical nga ibagbaga ti Biblia nga proactive. Like what I said, the word proactive applies into the practical aspect of life, but as Christians, ti point na nga main kat jay pa nagserbi tayo ti Apo, ti ipo-point out ni Apo Diyos. So, as God's people, let us be proactive. You have to consider this, mga kapatid, Psalms 90:12. Psalms 90:12. So, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Dahil kakakabsat. Amom kadi nga hamo igam tabiyag mo. Are you aware? Do you realize every day nga hamo tengel tabiyag mo? Hamo kukwa ta masakbayan. Impabulod lang ni Apo Diyos. Ket no pabuludan na kapay ti angas. That is the word. Pabuludan na kapay ti biyag. Pabuludan na kapay iti gundaway. Anyat aramidem kadigita nga itud naging ka nga gundaway. Kadeta nga biyag nga ipabulod naging ka. Akat ko na makat, Apo, i-render ko ti biyag ko nga agserbikin ka. Iso nga ikan nagtikirid pigsan, salunat, gundaway pay nga makapagubra, tapnon iti kasta Apo, makapagserbi akin ka nga nasaysaya at pay. So, bottom line, let us consider about being proactive. That I hope nga dating nga message, kakabsat, no medyo makaturturog tayo, nariing tayo, nakiliti, di panunot tayo, nakiliti ti puso tayo, nang runa, di pamati tayo, kat kuna tayo. It's about time to be serious with God. Okay? Ang kung nga itantantan, ti pa nag-commitment ko, ang kung nga itantantan, ti pa nang idedikar ko, ti biyag ko, ti Apo, because I don't know tomorrow or the future. So, idedikar ko ti biyag ko ti Apo, kat ikan nag-Apo ti wisdom, tapnon makapagserbi aking kaapo nga nasayaan. Amen ba mga kapatid? Okay? Yeah. Consider about being proactive. May ikadwa. Let's go to Haggai chapter 1. Haggai chapter 1 verses 4 to 5. Haggai chapter 1 verse 4. Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses? No, sealed houses ko na, medyo elegante nga balay. In ancient times, picture yun, jamay nyo, sa baling amin, deti picture ti, balay nga makikita ta ita, ken idi. Idi kakabsat, no adda bobe data balay mo, talagang nabaknang ka. Kasi ti balay, idi kakabsat, ket ko made of clay, mud, ti naggapuan na, pitak, bricks. So, no awan iti kuana sealed na ngamin, no awan iti ceiling na kakabsat, akat agregreg, kas lalabig. Sino kada kayo ti adabalay na dito, idikat labig ti atop na. Diba, no summer kakabsat, kat perming agregreg, digije, marigmag di labig, nakatapok no kwa. Okay? So, sealed houses meaning elegante. Kung ti Apo, apay tiyempo na ka din nga agnaed kayo kadagiti nagpipintas nga balbalay yung dayto nga balay, God was referring to the temple. Apay nga permit pa na nga si kaso yung tabalay yung kat baybayan nyo dahil ti balay ko. You realize that? So, anat ikan consider mo kasarjay ko na ti Apo. And then in verse number 5, he said, verse number 5, okay? Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider, look at the word again, consider, consider your ways. Itay ko na ti Apo, kita jay kuton. Kita ko na ti Apo, kita nyo, di kita ubrayo. Consider your ways. Kita nyo, di kita turturong yo. The historical setting, okay, let me give you a background. The historical setting is the early chapters of Ezra in chapter 5. In 536 BC, that was way 5 centuries before the birth of Christ, a remnant of about 50,000 Jews had returned from Babylon to Judah. Iti Judah, iso iti lower part iti Israel. Okay? So, they were captive to Judah
ay to Babylon, nakaptive da jay kakabsat, inali iso dati Babylon. Okay? And then nagsublida to Judah under the decree of Cyrus, king of Persia. Because after the Babylonian Empire, naabak ti Babylon, idi umay sakupan iti Medo-Persian, Medes and Persia. These are two confederate nations combining its forces together and power in order to rule the world and topple down Babylon. So, imagine the king of Persia ni Cyrus kakabsat, they quickly rebuilt the altar. So, binilda di altar. Kasi nagsublida di Jerusalem na di Judah rather. So, inbuildan di altar ng rugidan nga ag-offer ti sacrifices panagyaman kini Apo. Now, 2 years after the return, they laid the foundation to rebuild the temple. Kasi naperdi nga rod, pinerdi ti Babylon idi. Pinuuran na, binakbak da kakabsat. So, inlaid naman the foundation to rebuild the temple. Now, their Samaritan neighbors, kasinsin da digitoy. Digitoy Samaritano, had offered to join in the work. Kunada, tulungan da kayo, kasin. But the Jews refused their offer. Kunada, no. Haanan, we can manage it. We don't need your help. Nasaktan digitoy Samaritan. And in turn, they threatened the workers and sent men to Persia, central office, the empire. Okay? And they tried to lobby against the Jews. So, digito yung Samaritano, they tried to go and use their influence in the central office tapnon i-persecute iti Persia, digito yung Hudyo. So, what happened? Nagsardeng day trabaho. Ano na ituloy, ha? So, they laid the foundation, but hanggang doon lang. Hindi na ipatuloy. At least 14 years had passed. O bilang tayo, kalpasan ti 14 years, the people got caught up in the routine of life. Kita nyo, ha? So, awanan ti temple. Awanan temple. At handar na ituloy. So, they did the daily routine of life like farming, building houses, raising families, and that sort of thing. That they tagakabsat, itikitaan nyo because these are necessities of life. Di ba? Farming is your livelihood. Building houses, that's your shelter. Raising families, of course. And that sort of thing, like providing for the family. So, di kita kat concern kakabsat. Kat be careful that you become caught up with this routine of life kat mabaybay am kakabsat iti pa nagserbim ti Apo. Di jeti pagpakita ti Apo ti ita. They got used to life without temple. Nasanay danti biyag na awan church, awan gimog, awan prayer meeting. So they got used to that life without temple. Even their leaders, Zerubbabel, the governor, and Joshua, the high priest, had gotten used to things as they were. In that scene, God raised up Haggai. He is a prophet. 2 months later, and Zechariah to proclaim his message to this returned remnant. That tikunan ni Haggai, is it time for you to dwell in your sealed houses and in these houses lie waste? Nagpipintas na balayo. Apeng ordeti tata balay ti Apo. Now therefore saith the Lord of hosts, consider your ways. So ano di pagpakita ti Apo kada tayo dito kakabsat? Haan nga dakas di gito yung livelihood tayo, building houses, raising our family, preparing our children for the future. But God said, consider my house. Consider my house. Haan nga mabalin nga naiplastar tayo iti bagbagita yung ditay imuna nga iplastar iti balay ko. Because kada tayo nga Christian, just like the Jews, their day-to-day life has always been linked and connected to the temple. Because God's link to the people is through the temple. They jay kakabsat. Whether people go to God or God meets with the people, it's always through the temple ministry where the priests minister daily in behalf of the people or in behalf of God for the people. So, kuna ni Apo Diyos, awan ati blessing ko kada kayo, anyo may experience ti agpaypay so nga ragsak uri adabalbalayo, uri mayat ti pamilyayo, uri napipintas taluglugan nyo, hangag bali nga fulfill ta biyag yung nga kas Kristiyano, kasi DJ dapat nga link yung kanya, kadi yung nga asikasuan nga atupagan. So if we continue to read kakabsat, okay, kitan tayo, Haggai, I hope the AV
can go to that chapter. Okay? Haggai. Let's continue to read. Kita nyo man? Sepanaya, Haggai. Habakuk, Sepanaya. Ayon. Kunanan to'y kakabsat. Verse 8. Go up to the mountain. Dito verse 6, sorry. Di itulit di verse 6, nalpas di verse 5. Ye have sown much. Kita nyo permit gagatyo kunana. Permit gagatyo ng bring in little. Di farming ay bagbagana kakabsat iso livelihood da. Anyak gagat yun ngam kita nyo kaslawa mabatbati. Di kayo makita. Ye eat but ye have not enough. Hang kay map-mapnat di kita kang kanan nyo. Awan na ragsak yung aglakam. Ye drink but ye are not filled with drink. Ye clothe you but there is none warm. Nagpipinda sa kita badbado yo. Nagaputi skin ti karnero. Perme. Ngam hanyo marik na di warm. Apay nga taan natin bagbagati apod do eh. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Termi gagat yung agurnong butaw, awan pulos mapapapanan na dito urnungan nyo. Una nakakabsat. Verse 7, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Kita nyo kami, di kita inobrayo. Go up to the mountain and bring wood. In kayo kat obranyo dito eh. Kagpukan ti kayo, build the house. And I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Kita nyo kakabsat. So ti fulfillment gayam ti maysa nga Kristiyano ket saan nga ti agkaroon laeng iti naindagaan ken nain materialan nga bambanag kakabsat. No di ket ti true fulfillment ken joy ti maysa nga Kristiyano ket nagbalin isuna nga instrumento iti trabaho iti Apo. Amen. So nga ita no Christian ka ha, dito ket han applied ka digiti nan Christian. No kasi no han nakaanak ti Apo, han applicable king ka dito nga truth. Ngam no anak na kati Apo, dinggam daytoy. Tipudno nga fulfillment, iti biyag mo nga Kristiyano, iti dayti rabaw ti daga, kat saan laeng nga ti agkaroon kadigiti na immaterialan na banag, sana dakas dayta. Ngam, ti fulfillment, ti biyag tayo nga Kristiyano, kat agbalin tayo nga instrument, ti pan nakaipatakder, iti trabaho, iti Apo. Kada kami nga papastor kakabsat, dakdak kilat, jay sakripisyo kada kami, kasi in give up me the future. We could work. I could become a lawyer if I wanted to. I could become a doctor if I wanted to. Ngem anang isot calling ti Apo kanyak. So I had to give up these things. Ket itud ko ti biyag ko in the capacity of leading the church to become a pastor. So I prepared my life to become a pastor. So DJ ti kayat ti Apo kanyak. So siyempre, mas importante DJ kayat ti Apo ngam DJ kasla wishes ko mo ti panagbiag. Uno kaslang arapaap kumot para itibagit. Di ba? So, gaputa siyak ket Christian, napatpatag kanyak di pa nagserbi ti Apo, ket, siyempre, kung na ti Apo, by amdetan, dahito itinangayabak keng ka, wala po. Sige, ti fulfillment ko kat saan mo't nga deta nga banag, do di ka ti pa nagserbi king ka. So, maragsakan nakto nga matay, nga I may not have had those things in life, which today, kakabsat, agyaman ng ti Apo kasi kahit pa paano, pinapatikim din ng Panginoon sa atin ng mga tinatawag na mga earthly material blessings. Ngem, ijay main ko kakabsat, aware nga hanga dijay iti goal ko di pa nagbiag, di pa nagserbi iti Apo. Personally, that's a personal testimony. So, kakabsat, ipapakita ti Apo, number 2, consider the value of God's work. Dahil dyan number 2. Consider the value of God's work. Nga si kakansiyak, ket inayaban iti Apo, tapno agserbi kengkwana. Okay? Let me give you number 3. So, nakita tayo, consider about being proactive. Number 2, consider the value of God's work. May ikatlo nga i-consider tayo kakabsat, dito Matthew 6. Matthew chapter 6, 28 to 30. Okay? I-consider yun dito. Matthew chapter 6, 28 to 30. The Bible says, and why take ye thought for raiment? No raiment ko nang ngamin kat pagananay. Deti, why take ye thought kay bagbagati Apo? Hanga detay api agplano kayo nga gumatang. Hanga dijiti bagbagati Apo. Ti bagbaga na, api madanagan kayo no pangalan yun to ti arwaten nyo. Api agwor-worry kayo. God is addressing worry here. Sino kadakiti madamang agwor-worry ita kakabsad? Okay?
Why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field. Kita nyo man, dagiti sabsabong iti kwa, taltalon, nukasanuda nga agro. Hantamot nga agubra. They never spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Ibig sabihin, ni Solomon, richest man, richest king, wisest king, napintas dagiti arwat na. Ngam ko na ti apo, kita nyo, uri ni Solomon kat awampay si kalingkingan, napimpintas pelang tila nga dagiti nga sabsabong. Wherefore, kunan na ni apo, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? So tibagbaga ti apo, go back to verse 28. Kuna ti apo, why take ye thought for raiment? Consider. Kuna ti apo, i-consider mo, digiti lilis. What is God saying here? Consider God's providential care. Consider, kato nyo JTHE, consider God's providential care. Apay nga tag-worry ti Obram. Hanadakas ti agplano kung sa bali di agworry. Di agplano kat ko ada faith na iti future Iso nga aramida na dirubang aramida na kasi ada faith na kini Apo Diyos Dahiti kakabsat kat kitkitan na di future ngam agworry kasanuntong aruden. Iso nga na makapag-move. Na makapag-desisyon. See? Consider God's providential care. Ti Apo, aywanan na, kunana, kitaem dagiti mula kat aywanan ti Apo ida. Saan ka di aya nga napatpatag ka ngam isuda? Amen? Da kayo kakabsat, inkay abayan, di kita mulmula yung nga nagpipinta, sinot napatpatag ti imatang kini Apo Diyos. Uri kasanok kangina, di kita mula yung kakabsat, napatpatag kapelang ti imatang ni Apo Diyos. Sporian, deta mulam kakwa, ginatang mo ti $500. Wow, kaso deta nga mula kakabsat $500. Di pa napanda 25,000 pesos deta nga kakabsat. Literally, adot kakasta nga mula. Dapat di kita mula di Pilipinas kati worth na kakabsat ka $1,000. Pero uray kasanok kangina na, uray mampay kakabsat, mula ti Ari, mula nga nagkapo jay Sik iti UAE, ura mampay mula ti Prime Minister kakabsat iti dado mga lugar nakangingina napatpatag kapelang ngem jay mula iti imatang iti Apo. Amen. Inkayan taabay ti Burj Khalifa kakabsat iti Dubai. Ti Burj Khalifa. Inkay ka di jay Palm naganangamin di jayan jay Dubayan. Di jay kasla Palm kakabsat nga island. Inkay jay kakabsat ket mano nga bilyones ti ginastos na di jay. Inka jag takder. Kita ni Apo Dios sinot makita na. Hanga jay Palm ti makita na. Hanga jay Burj Khalifa ti makita na. Sika ti makita na. Itam ti kapatid mo ti imatang ni Apo Dios kakabsat. Pagarigan nyo langanan. Dito universe. Awan metro ti karpintero nga makarukod ka deta kakabsat. No kwenta ang ta calculator kakabsat. Bumtak ta calculator. Daputa ti space kat awan makarukod. Yet, sa dinno ti focus ni Apo Dios. Datayong anak na. So God is saying, apay agworry ka. Apay agworry ka. Dinto pay agdinong parta Jupiter ken Saturn. Badanagan ka kit dita biagmon. Di ba? Dinto pay di pay agkutitasan nga mapan di abay ta Pluto. Badanagan ka ket pa nagbiagmon ket di kita kakabsat ket kitkitan amin iti Apo. One of our problems is anxiety or worrying. God wants us to know that worrying will make us unproductive in His work. Dito ti point ni Apo Diyos. Hanggang kami nag-worry kasi dito kawo-worry. Hamo maatupag iti pa nag-serve mo. Di seek ye first the kingdom of God. Hantay ma-prioritize kasi di karupa nag-worry tayo ngamin. It does not benefit us physically. Kita nyo ti pa nag-worry awa maitulong nat sa lunat. Ada di? Mangperdi lang. Mentally, ada may tulong na napinta sa panagpanunot, ti pa nag-worry. Spiritually, ada may tulong na ti pa nag-worry. It can become a hindrance in focusing on eternal matters. So the Lord shows us how to overcome it. How do we overcome it? Kung ti Apo, consider the lilies of the field. So no, ada ti pa nag-worry. Ti panunutom no kwa kunam. Apo, api nga worry Di kiti ito pa isparo, kat ni matay da, ay manganda.
Amom no kaano da nga matay. O digiti tupay mulmula ti taltalong ket pampanunutom iti pagbiag da, they grow, they bloom, they blossom, and then eventually maaladalaeng nga pagpuor nga pagaramid iti clay kasi that was the context here. Digiti ruot kakabsat alaen da nga pagsindi ka digiti aramiden da nga bricks nga para iti balbalay. Oh, ket digiti kakabsat ket kalabani ti lang at awang anyaman na how much more kada tayo nga anak ti Apo. Ngano kasanot kapatid tayo inted na ti bukod na nga anak tapno lang masalbar tayo. Nga anak kayat mo nga maawatan kakabsat nga balyum ti imatang ti Apo ket inted na lang aro ti bugbugtong nga anak nan tapno lang maisalakan kay so di ko na di Romans 8, how shall he not with him ni Jesus Christ freely give us all things? If God spared not His own Son, dohan na impaidam ti bukod na nga anak, at nga ron ipaidam na nga pagimbagam, at ron ipaidam na nga pagsayaatam. Ket ti Apo saan lang nga naparabor? Naparabor, sa bali DJ naparabor, one thing day jay, sa bali DJ ay ayaten na ka, napateg ka kingkwana. Kita deta kakabsat. God wants us to recognize our great value before Him. God wants us to know that He has sufficient grace for every day. Sufficient unto that day is the evil thereof kunana. So hamo pa kadanagan ti future. Agplano ka, agtrabaho ka, agaramid ka, ngam sa mo pagbalinan, nga iso iti pakadanagam, ket ison iti kasla focus ti biag mo, ket hankan nga makapagserbi iti Apo. Ngam kunana di 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun unam iti Apo, ket dagiti aramid mo, dagiti livelihood mo, dagiti trabaho, dagiti planom panggep mo, addan to blessing iti Apo, sumursurot to latta digita nga favor iti Apo kenka. So kadatay nga Kristiyano kakabsat, digito iti i-consider tayo. Digiti unbelievers, ibang kanilang kino-consider, di ba? Makita yo. Iso nga mo mabaling nga i-compare ti biag mo kadagiti unsafe kasi sa valid i-consider da, si ka sa valid i-consider mo. Kanlang kumanog basa ka, sa bali nga kurso king ka, sa bali a kursohan nagpada kakabsan. No king kagat kurso ti education, iso dagat kurso ti electrician, kakabsat hangki agpada ti pagturungan. No, you don't go to the same room, you don't go to the same direction in life. So the time mo ta Christians, dahito iti inted ti Apo nga i-consider tayo. I will end here. Okay? Dito yak pelang agpatingga kakabsat. Kat sapay kuma dahito nga message, kat ipapuso tayo, imutektekan tayo, kat kuna tayo Apo, nakabakbak nang iti kinapudno, dahito nga message, nakabakbak nang ti wisdom, dahito nga message, kat Apo, jak kayat nga mamisan, ti panaka-i-apply na dahito iti panagbiag ko Apo. Amen, kakabsat? Okay? Agkararag tayo. Apo Diyos, thank you. Thank you unay Apo. Marik nami iti samit ken sayaat na dahito nga mensahe na impalasat mo ti adipan mo ita Apo Diyos. Lord, ado dagiti pakasulisugan ti panagbiag, ado dagiti pagkapuyan mi Apo nga kastao na intakwan nga pagkapuyan. Nga magyamang kam kadigitoy nga basic pammalagip Apo Diyos. Tapnon iti kasta, isuda iti pagpanunutan mi. Consider, to note carefully, to concentrate upon, to think about, to meditate. Dito iti consider mi ti biyag mi. Consider about being proactive, not only in the practical aspect of life, but nang nangruna ti panagserbi mi king kaapo. Ti kumob-ubrami itaket panangisaganat biyag mi tapno maaramat mo pay nga naindaklan. To consider the value of God's work. Kat awan serbi na ori adda digiti na immaterialan nga mabakbakir mi Apo, no hamimot nga nasikaso ti balay mo. Kadagyaman agta digiti kakabsat ije haway Apo, na isang sangayan ti adda kadakwada nga puso Apo. Ta uri kasanot gagatda, kat ne idi maibaga detoy project iti Claveria. Kat Apo, no apay nga adda detoy, isuda ti imuna nga nagsakripisyo. Literally Apo, isudati mo na nga nangi-deny ti bagbagida. Isudati mo na nga nag-respond. Isudati mo na Apo nga nangi-dedikar digitoy Apo nga resources. Kat gapu iti obedience da Apo. Kat ninayunam nga ninayunan iginggana ita Apo kat ni malpasan detoy kapilya.
Ket Apo, hanadakes nga bendisyon met Apo ida dagiti pagubraan da. Hanadakes Apo nga no adda met tarigagay da nga maddaan ti balay ikkam met ida. Hanadakes nga no adda met deserve da nga agkaroon dagiti napintas nga lugan. Hanadakes nga ikkam Apo ida kas kunam iti saom. Apo Dios nga supapakam ida. Ket ala bendisyonam ida ti salon at kired pig sa Apo. Kandeti God's providential care. Umay ti panag-worry Apo. Ngam kunam, apay nga detat pampanunutem. Ti kitaem ket digiti mulmula, digiti agtaytayam. Ket ni ay wanak ida. Ket impakitam nga napatpateg kami amang ngam isuda Apo Dios. So Lord, thank you for this message. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen and amen.